салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пул коркунӣ дар телефон. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозӣ дар баланси мадсентай ва мегзарем ба таври якуми пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значока интихоб мекунем. тарзи якуми пулкоркунӣ мо интернетмонро тақсим мекунем ва пулкор мекунем. Ва инҷо оз нишон дага ки ма ҳамин қадар интернет истифода бурдагем. 100 мегабайта инҷа просто 1000 чанд нависондагӣ 100 мегабайт мешавад. Вайни ин нолаш агар 1 шид 1 гигабайт мешавад. Барое ки мо интернетро тақсим кунем, share интернета зер мекунем. Ва инҷа connect навиштаг амҷа сайднит шид, интернет ки сайднит шид, бо воситаи интернет метавонем пулкор кунем. Вақте ки интернет сайднит шид, хеле савз мешавад, just stop sharing навиштага stop авҷиқем, бо метавонем интернета стоп дем. Инҷа стоп шеринг навиштага ҳамин стопа зер кунам, агар интернет стоп мешавад ва бо воситаи интернет мо пулкор кардан метавонем. Ин ҳолати автоматия, ҳамин стоп, мисол интернетона гирон кардед, таом дига ҳеҷ кор намекунед, телефонро дар ягон ҷо мемонед, телефон худаш ба таври автоматӣ ба шумо пулкор мекунад. Аз тарафи дастчап бугли боло селкара зер мекунем ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. Ва барое ки ҳама заданиё мо дар нишон бутав ҳамаша бибинем, дар инҷа continue зер мекунем, местоположениеро дар телефон гирон мекунем. Аҷаб моро присутствие ки при использовании приложения не только в этот раз ҳамин як бор озираш дама гирон мекунам. Местоположениеро мо гирон кардем ва инҷа дар чихеле ки десем мода бо дополнительни дига заданиёро нишон десем. Бозӣ будааё аст, саволу ҷавоб ҳаст, бозиёрам ҳаст. Ҳозир мо бозиё дар омадем, ҷа игри нависондага ва ҳар як бозиро мо установка мекунем, бозӣ мекунем, пулкор мекунем. Дар ҷа боша нишон дага ки дар кадом бозӣ чанд қадар пулкор карда мешавад. Метавонем ҳамин бозиёро установка кунем, бозӣ кунем ва пулкор кунем. Ё предложениеро интихоб мекунем, мебинем кани дар инҷа бо чӣ ҳаст, бозия ё ки барнома чӣ ҳаст, дар инҷа ҳамаша озӣ мебинем. Дар ҷа якта барнома будай ва нархш боша $1.75, яъне $1.75 мо кор мекунем. Амиро установка мекунем, хаҷа бо нависагие ки чӣ кор кардан дар кора дар нушта медурем, мебинем чӣ гуфтагие ҳамаша мехонем, баъд заданиро иҷро мекунем. Ё якумша мекушем, кани якумш да чӣ ҳаст. Дар ҷа бозиё буда, бозиёро нишон додеса, метавонем бозиёро бозӣ кунем, установка кунем, бозӣ кунем ва пулкор кунем. Ай боло да бозиё ҳаст, поён да боша саволу ҷавоб ҳаст. Ва инҷа сурвес несага, сурве периоди русӣ опроси мешавад, яъне ба тоҷикӣ саволу ҷавобҳо мешавад. Биё мекушем инҷаро мебинем, яъне чӣ хеле саволу ҷавобҳо ҳаст. Саволу ҷавобҳо ба забони англисӣ буда ва барои ин мо да Google переводчик дар кор мешавад. Ман якта программа дорам ва силкаша дар поёни видео меёнам, метавонем ҳам программаро скачат кунем, ба воситаи ҳам программа перевод кунем ва заданиёро бигзарем ва пулкор кунем. ҳамин гиронаш мекунем, сирха ина оф нависондага ҳозир ина вақте ки ҳамин кнопкаи сирха зер кардем, начата зер мекунем, ҳамин гирон меша, ина он шид, савз шидак, тамом. Ин метавонам мода перевод куна ай забони англисӣ ба забони русӣ. Ва инҷа мо настройкаи забонша бояд интихоб кунем. Ҳозир инҷа забони чинӣ мондагиам ва инҷа мо забони англисиро мегирем. Ай англисӣ ба русӣ перевод кунам. Ва инҷа мо записка десем, намешавад гуфтеса. Мо запис мо рафтеса. Индекс Таҷикистона интихоб мекунем ва поиска зер мекунем. ина мо да индексҳоро бировад. Ина мисол индекс якумаш 734000. меоем бозӣ монда бо. ва дар ҳамин ҷа индекс мо наменависем 73400 ки навистем ва дар инҷа бошад next интихоб мекунем. регион, инҷа регионро интихоб мекунем ки дар кадом регион мо ҳастем. як бор переводиш мекунем, кадом региона мода нишон. ва ина мо саволу ҷавобҳоро иҷро кардем, дар саволу ҷавоб додем. Баланси мо 22 сент шид. Мо 22 сент кор кардем дар як вақти кӯтоҳ. ва ҳамхел шумо метавонед саволҳоро ҷавоб дену пулкор кунед. Мегзарем ба таври дигари пулкор кунӣ, ҷа спин нависондагия, биё ҳамиро мекушем, мебинем дар инҷа чӣ хел пулкор карда мешавад. дар инҷа мо спина то метавонем, чарх то хурд мо танга кор мекунем ва инҷа нишон дага ки чанд қадар танга кор мекунем ва инҷа +5 ва 24 соата мо метавонем ҳар 24 соат пас ҳамҷа бозӣ кунем. Spin for free зер мекунем ва биё мебинем кани ма чанд танга ё ки чӣ мебирам дар инҷа. ва ина ма 15 танга биридам, хоҳем бо бозӣ мекунем, ма close зер мекунам. дар поён question, яъне саволу ҷавобҳо ҳаст. инҷа мебинем кани дар инҷа чӣ ҳаст, чӣ хел пулкор карда мешавад. вақте мо заданиёро иҷро мекунем, дар инҷа бо дополнительни мода задани нишон медиҳад ки мо метавонем задани пулкор кунем. ва ина ма 2 танга инҷа метавонам кор кунам, 2 таи дига инҷаш. ва инҷа баланси мо 17 шид. ҳамин claim reward зер мекунем. ва ина 19 шид баланси мо, ишам claim reward зер мекунем ва 21 шид. ёку менюи бозида бием. Не и баланс мо дига буда, иш дига буда. ман хиёлам ҳардаш ягай не. Я отдельный баланс буда, иҷам танга кор мекунем ва ёро метавонем
با پول حقی حلش کنیم. کامیونیتی را انتخاب میکنیم، بیام ببینیم در اینجا چی هسته، چیکار کردن میشه، چقدر پول کار کردن میشه در اینجا. اینجا ما را گفته که شما $3 کار میکنه، سیلکا را پیرواد میکنه، دوستاتون را روی میکنه و وقتی که دوستاتون بازی کردن در این بازی شما را هم $3 کار میکنه. پروموکود و حاضر پروموکود بعدتر گپ میزنیم که در اینجا چقدر استفاده برده میشه. این رفرال سیلکش باشه یا کدای بیا رفرال سیلکش هم میشه میبینید. اینجا شیر لینک یا که کپی لینک حاضر میکنه، هم سیلکا را پیرواد میکنه، دوستاتون را روی میکنه و دوستاتون پول بیشتر کار میکنه. بیا همین پروموکود را پیرواد میکنیم و میبینیم پروموکود در اینجا چقدر استفاده برده میشه. پروفیل را میایم، در اینجا باشد بالانس ما را نشان دهد که در بالانس ما حاضر 22 سنت هست. اینا ما یک تا سوال را جواب دادیم، اپروس بود گذشته بود و ما یک نشان دهد که چه اجرا کرده. در اینجا باشد اینترنتی ما را نشان دهد، ما ولی اینترنت استفاده بردگی نیستم، برای اینجا نولای. ولی رفرال باشه، رفرال های ما را نشان دهد که هر کسی با سیلک ما رجیستر کنه همین نول زیادتر شدن میگیره، 1 2 3 هم خیلی زیاد میشه. منوی بازی دا میایم، بعد همون پروموکودی که از ما گفتیم هم رو از یک بار دیگه ما همین پروموکود شما نشان میدم. نمی پروموکودی که یو رفرال کد نشان دهد شما میتونه همین را دوستاتون روی کنه و هم وقتی که هم پروموکود ایو نویسن هم و یا هم شما بود اپالنیتلی پول کار میکنه. همین پروموکود اینجایی که انت رفرال کد نویسان دهد در همینجا می نویسیم و همین پروموکود با ما در پایان ویدیو میتونه شما این پروموکود که پیرواد کنید و اینجا در این پروموکود بنویسید. رفرال کد نویسان دهد در همینجا همین پروموکود استفاده میکنیم. پروموکود هم خیلی استفاده میکنی یا از پروموکود ما خود نمیشه، مثلا پول کار کردن نمیتونی. اگر شما این پروموکود نویسید شما در اینجا در پالتین در بالانستون پول میگذاره. این پروموکود نویسید کانفرم زیر میکنه. و جمع نشید برای که پروموکود ایمی برنامه خدمت اگر دیگه پروموکود میشید کار میکنه در بالانس ما هم پول میگذاره. برای پولمون گرفتن از طرف دستی راست و بالا همین زنچوکا انتخاب میکنیم. در بالا بالانس ما را نشون میده که در بالانس ما 20 سنت هست. اینش دا باشه نشون میده که ما 20 سنت کار کردیم و مینیمال کش باشه $5. که کار کرده میتونیم پولمون بگیریم. و اینا در اینجا کشلاکو پیدا شده، پولمون میتونیم در بیت کوین یا که پایونیر پولمون میتونیم بگیریم. و همین ویدیوی ما با آخر میرسه تا ویدیوهای دیگر.